ассалому алайкум бинандаҳои арҷманд. барномаи навбатӣ дар суҳбати соҳибдилон меҳмони хонаҳои шумост. дар суҳбати мо устоди гаронқадри мо Самат Шарифович Болтиев. Устод хушомадед мегӯям. Устод азиз, ман рости аз барномаи қаблӣ ман гуфтам ки рости як фурсате буд ки рости як дар кори телевизия аҷобаташ ҳамин ки ҳамешаки вақт мо ки бо сония кор мекунем. Дуруст аст. вақт ҳамешагӣ моро мефишорад. барои ҳамин ман хоҳиш кардам ки устод баръакс ман пеши суханатон мегирам, аммо дар барномаи навбатӣ ҳатман идома медиҳем. бинандаҳои азиз, суҳбати мо дар мавриди аз барномаи қаблӣ дар хотиратон ҳаст ки дар мавриди анамун ихтилофи наслҳо, он андешаҳое ки ҷавонон мегӯянд ки калонсолон андешаҳои кӯҳан доранд ва калонсолон мегӯянд ки ҷавонон ҳаргиз андешаҳояшон, қадамониҳояшон, гуфторашон, гӯем ҷаҳонбинияшон бо мо созгор нест ва онҳо бояд ислоҳ шаванд. мо бо устод мехоҳем имрӯз ба як саволи рӯшанӣ андохта бошем, як посухе ҷустуҷӯ карда бошем дар мавриди оне ки мо ана ҳамин мушкилиро, ана ҳамин шиддатро чӣ гуна паст кунем, чӣ гуна ба шиддатро ба созиш дарорем. баръакс гӯем ки ин ду насл, насли калонсол ва ҷавон, инҳо падару фарзанданд. инҳо агар якдигарро шунида натавонанд, якдигарро таҳаммул накунанд, агар касе аз ҷониби онҳо ё падар ё писар агар қадам нагузорад, ин созиш, ин шиддат метавонад ба сӯзиш барад. бинандаҳои азиз, ман рости то фурсати омодагӣ ба барнома, вақте ман ба студия ворид шудам, устоди азизи мо нафари масъулиятшинос ки ҳастанд, ҳамешагӣ дар вақташ вақти даъват мекунем омода меистанд ва ман камтар дертар омадам ва шоҳид шудам ки устод телефонӣ гуфтугӯ доранд. ман дар аввал гумон кардам бо яке аз нафар ҳамсолон, дӯстони наздикашон ки инқадар самимӣ суҳбат доранд ва бо эҳтиром ман шуморо гӯем пазмон шудам ё як суҳбатҳои самимӣ баъд аз номи мо гуфтанд ки онҳо ба шумо салом мегӯянд. ман рости ҳайрон шудам ки мо чӣ гуна ба қаробати наздикии шиносоӣ дорем бо дӯсти он кас, то он фурсате ки умедҷони азиз нагуфтанд. умедҷон ин гулписари устод ҳастанд ки устод дар зиндагӣ соҳиби ду фарзанди воқеан накӯ ҳастанд, яке духтар дигар писар ва умедҷон ки айни ҳол дар душанбе кору фаъолият дорад ва мо хуб дӯстии дерина дорем, хуб мешиносем ва дӯстӣ мутаассифона имрӯз дӯстии мо дӯсти раҳдури мо ҳастанд ва то он фурсате ки номашон нагирифтам ман нафаҳмидам ва ман гуфтам устод аҷобат, масалан ман медонам ки вай сохта набуд, вай самимӣ буд. гузашта аз ин ман чанд ҳолат шоҳид шудам ки ҳатто шумо ба духтаратон ҳам хеле гап мезанед, шумо гуфта муроҷиат мекунед ва бисёр боадабона. устод ҳанамин муносибати шумо воқеанам ман медонам ки шумо як нафари зиёӣ ҳастед ва фарзандонатонро дар ҳамин рӯҳия тарбия кардед ки воқеан имрӯз дар пайкори худашон муваффақ ҳастанд. масалан вақте шумо ҳамин гуна муносибат мекунед, дигар масалан ҳамсояҳо, дигар хешу пайвандон ҳамин муносибати шумо ва чӣ гуна муносибат мекунанд, ирод мегиранд, мегӯянд муаллим расо аз ҳад мегузаред, ё муаллим ин қоидаша мехел, ё муаллим намедонам чӣ мегӯянд устод? хеле ва хеле аввалаш ин ки дар лексикони ман ҳамин муносибати ҳамин дар муошира ҳамин чӣ мегӯяд ту гуфтан нест. ман ҳатто оли шумо писарам гуфтед, ман набераҳоямро ҳам шумо гуфта муроҷиат мекунам. ҳамин қадасо ман бо донишҷӯён муносибат мекунам, ягон донишҷӯро ту гуфта муносибат накардам, якумаш шумо мегӯям. аз он ҷумла барои мо шарқиён, хуҷандиён бисёр аҷоиб, ҳамсарамро ҳам шумо мегӯям. бисёр рафиқои ман, хештабори ман, ҳамсояи ман эрод мегиранд, мегӯям барои чи шумо одами наздикро ту гуфтан лозим. ман мегӯям не, одами ҳурмат мекардигро шумо мегӯям. ман ҳамин хел, чунки агар вақте шумо мегӯед, ҳар яктатон агар ҳамин дарк карда тавонистагӣ бошед, шумо гуфта сухани қабеҳ гуфтан мумкин нест, ғайриимкон аст. барои ҳамин вақте ки шумо якум шумо гуфтед, аллакай худдорӣ аз ягон суханҳои қабеҳ. ин як. дуюмаш, ман як васияти падарамро хеле нағз дар хотир дорам ки ҳамин вақте ки фарзанд калон шуд гуфтанд, агар писар бошад ба монанди додарат ҳисоб кун, духтарат бошад ба монанди хоҳарат, яъне ту ӯро баробари худат ҳисоб кун ки баного накунӣ ки нисбати вай беэътиноӣ кунӣ ё фишор оварӣ. ва дар ҳаёти мо
واقعا همین خیلی هم هست نوبست از اون که حاضر هم پسرم هم دخترم در شهر دوشنبه استقامت دارن فعالیت دارن تست در رابطه تلفنی میشویم رفت و آمد کرده میستیم لیکن به هر حال همین آنها مصلحت میپرسن هر دوشون هم حقوقشناس هستن از روی کسب خودشان کار میکنن گاه ناگاه نه فقط معمای زندگی حتی معمای کسبی پیدا میشود بعد میپرسن که این مصلحت چه خیلی است من مصلحت رو گفته همین خیلی میگویم که مصلحت رو که قرار قبول کردن اختیار خودشان باشه یعنی همین به نظر من مستقلیت آزادی دادن مسئولیت رو بلند میکنن همین یک آداب شرقیانه ما خیلی بد است همین پدر نسبتی فرزندش یا که بابا نسبتی نبیرش همین خیلی تو حالی کی شده تو گپ زنی تو حالی گپ زن تو این چیزا نمیفهمی من میدانم من میگویم امر من میشود همین نادرست است من فکری من نکنم همین وقتی که پسرم حالا تماما جوان بود حالا دانشجو بود من همون وقتم همین خیلی مناسبت میکردم که گویا که همون قرار من میخواسته قرار رو همچون قرار خودش قبول کرده اجرا میکرد بعد وای حیران میشد میگفت که من همین خیلی چیز به عقلم رسیده است خودش به قول میشد شاید بعد چند وقت فکر میکرد که این مصلحتی من بود لیکن در اصل این برای چی گویم یک با جرأتی پیدا کردن برای یک موقع استوار پیدا کردن چون بعضی هست شما حتی در همسایه ها یا گرد اطراف ممکن اهمیت داده باشد که بعضی عائله ها خودشان فرزنددار شدگی حتی یک رفیق ما هست نبیره دار شدگی حالا هم قرار پدرش کار میکنن اکنون حرمت پدر بلند لیکن اون پدری که مثال فرض کردیم که از سبب سن سالش یا کسب و کارش یا اینکه حتی جهان بینیش میگه شرایط امروزه رو نفهمن یا نادرست درک کنن از او حرمت گفته فقط فکر وای رو گرفتن نادرست میشن فکری من هم خودم بعضی چیزها رو نمیفهمم خب برابر جوانو فهمیده نمیتونم درست است بعد من میگم که من همین مسئله برای شما مصلحت داده نمیتونم عذر میپرسم شاید از اون کسی دیگر مصلحت میپرسید یا اینکه اگر اجازه من خودم فکر میکنم از اون کسی میپرسم بعد قرار رو میگویم همین خیلی هم شده است آدم ها نمیدانم گفتن به جرأت نمیکنن اهمیت داده باشد اگر گویا که اعتبار آنها رو پس میزنند و آنها به ابرو میشوند و این چه خیلی میشه که من نمیدونم چه خیلی میشه من نمیدونم من حتی نزد دانشجو من نمیدونم گفتم شرم نمیدارم میبخشید آدم دانش انسیکلوپدی دانش نشده بعضی چیزا هست که آدم نمیدونم عذر میپرسم بیایید من باز یک بارم سرچشمه رو میبینم میسنجم اگر خطا کرده باشم پیش شما عذر میپرسم میگم هیچ گپی نیست اکنون انا همین مناسبت نظری من باید که برای یکدیگر فهمی آورده رساند بله استاد عزیز تشکر من یک مسئله دیگر ما از شما پرسیدنی در موردی بسیار خوب گفتید حتی من مثالی پدری خدا میگم پدری 90 ساله من همیشه که اگر اون کاری مصلحت پرسم مصلحت میدهند میگن که میدونی چی من تو مصلحت دادم اما تو دانستگی خودت که کار برای چی روزی نشود نگویی که من همین چیز گفتم و پدرم همین مصلحت دادم یعنی همیشه در انتخاب مصلحت تو آزاد هستی یعنی پدرم که مثلا خوب گوی معلوماتی گوی مکتبی میانه روز نگرفتند اما اینقدر مثلا درس زندگی برای اون کس واقعا معلمی بسیار پرقوت که تمام 90 سال عمر واقعا این یک مکتبی بزرگ بود استاد یک نکته رو ما از شما پرسیدنی هستم من واقعیت امروز ما صحبت از اختلاف سر کردیم رقم های جداشوی عائله ها بسیار نگران کننده است استاد پس هر یک عائله جدا شده تقدیری گوییم تلخی کودکان نیز می‌ایستد و بیشتری مثلا من باری به شعبه ثبت اسناد حالت شهروندی ولایت مراجعت کردم و گوییم حتی با من گویید که ان همین رقم سبب جدا شدنش چی بود ان این رقم سبب جدا شدنش چی بود و گاه مثلا
خصلتی ما با هم موافق آمد یا مثلا دخالت کردن به حیات جوانان، مخصوصا دخالت کردن از جانب کلان سالان. خب معلوم است که جوانان تجربه بای زندگی ندارند، اما دخالت ضرور است، قبول، اما چگونه دخالت باشد که سبب جدایی شوی نشود. و مثلا شاید در دلشان یک سنگ میزنند، میگویند که یک داغ میماند، یک وزنینی میماند، میگوید که من شوهرم را دوست می‌داشتم یا مثلا همسرم را دوست می‌داشتم، اما انا همون نفر سبب شد که من به همین حال رسیدم. شاید مثلا چی میگه کنه، یک پرکلیتی میگه که روزها یک ویش است که همین یک در آینده حیات آنها یک مرحله میشد که شاید در آخر حیات بیان که افسوس چرا ما همین کار کردم، کجای وای بود. یعنی گاه ما نفران کلان سال به جای مصلحت دادن حیات جوانان خود را خراب میکنیم. پس مثلا چگونه کنیم که واقعا جوانای فرزندای خود ما درست نگاه داریم، خوشبخت شوند، زندگیشان نگاه دارند و اما مصلحتی دهیم که سازنده باشد نه سوزنده. یک معمایی گفتید که معمای خیلی مرکب است. موقع من تمام فرق کننده در بسیار مجلسایی که من برآمد میکنم مثلا من رو قبول نمیکنن، دستگیری نمیکنن. حتی اون مقاله و کتاب های علمی که نوشتم در آنجا عقیده های خودم رو نوشتم، حتی علمان همکسب من دستگیری نکردن. من گفتم مایلش هیچ گپ نه، این کتاب نوشته های من میماند، شاید بعد 10 سال است، 20 سال است، 50 سال است، همین سری همین گشته میبیاید. یکم عقیده من همین است که وقتی که حاضر مناسبت عائلوی پیدا می شود، افسوس که این مناسبت عائلوی رو ما همچون چی گوییم قرض نسل کلانسال نسبتی جوانها حساب میکنیم. همین پدر و مادر هم خودشان حساب میکنن که هر چی تیزتر از همون قرض خلاص شوند، فرزندانشان رو خانه‌دار کنند و خاطر جمع شوند. نه این نه بینم نه، فرزندانشان رو خانه‌دار کنند، از دوششان هم مسئولیت برداشته شود، خاطرشان جمع شود. برای همین آنها به سن و سال جوان بودنشان نگاه نکرده، حالا آنها به پایشان از جدی اقتصادی اجتماعی استوار نبودشان نگاه نکرده، هر چی تیزتر خانه‌دار کردن میخواهند. مقصد آنها هم خیلی است. و یک بارگی از بس که برای این عمل خیلی خراجات می شود و مهنت صرف می شود، آنها میخواهند که ارزشی پاداشی از مهنت های خراجاتشان بینن و آنها طلب میکنند، میگویند که من برای تو همین کردم، تویست کردم، خانه گرفته دادم، توی زندگی تا آباد کردم، تو باید بر عوض آن نسبتی من همین مناسبت داشته باشه. از جوان ها این رو نمیفهمم. جوان نمیفهمم که برای چی همین خیل شما حس میکنید که گویا که قرض شما اجرا کردگیتون به ذمه من همین خیل میشود که من تا آخر عمر باید بر هم روایتی است که گویا که هر یک شخص دو نان را برای فرزنداش قرض میدهد، دو نان دیگر را به پدر و مادر قرضش را اجرا میکند و دو نان را خودش میخورد. یعنی 6 نان یافتنش لازم باید. حاضر شرایط به ممکن غیر امکان باشد، نه؟ بزرگ دو نان میباید و دو نان چقدر تقسیم کند، بعد معما میشود، نافهمی میشود. بعد من بسیار میخواهم که همین مفهوم عائله اصلا در قانون هم خیلی آمدگی است که عائله این اتفاق زن و شوهر و فرزندان نابالغ وای. بعد که فرزند بلاغت رسید از عائله برآمد و اعضای عائله نیست و مستقل شد. اگر توانستید یاردم کردید خدا خیرت، یاردم کردید توانستید دیگر کاردار نباشید، بگذار و مستقل باشد. من خودم مخصوص تحلیل گذراننده هستم، من جواب میتونم برای میگم در اون موردهایی که کلان سالها پدر و مادران، دادران و خواهران، بابای بی همسایه ها همین زن و شوهر جنجالش به همراه نشوند و جنجال خود به خود حل میشن. اولش جنجال پیدا نمیشود، جنجالی که پیدا شد با کیم کدام سبب ها، با یک شوخی، با یک تبسم، با یک خنده
ба итмом мерасад. лекин афсӯс ки барои ҷанҷол худи ҳамин лӯлаи барф бар ин калонсо равӣ сабаб шуда шуда баъд анамун калонсоло сабаб мешавад. катализатор мешавад. ана ҳаминро мо бояд ки фаҳмида тавонем. ман мегӯям ки аз он ёрдаме ки хизмате ки кардеду баъд аз онҳо подош талаб мекунед кирои оворагӣ не накунед буд. модом ки кардед акнун интизор нашавед. ҳамун аввали як хотиррасон кардем шоират иброҳимову нурулло охунов. ҳамун гапи нафаҳмидагиам аз ҳамин сабаб буд ки он чи ки шоират иброҳимов мавқеи ҷавонҳоро гуфт нурулло охунов калонсол нафаҳмида буд. устод маҳз ҳамин ихтилофи наслон давом метиҳад. барои ман бисёр ҳамин мегӯям боз як чизи мураккаб аст барои ҳамин оилаҳои ҷудо шуданаш ҳамин он чи ки тасаввуроти нодуруст аст. духтарҳоро вақте ки ба шавҳар медиҳанд хостгорҳои омадагиро мебинанд. хостгорҳо омада таърифу тавсиф мекунанд ки ҳавлиҳои калони дакаданг дорем, автомашина дорем, мана мисол зару зевар дорем. ҳаме ҳамин доремаш онҳо соҳиби духтар дарк намекунанд. ин ҳамаш аз они падару модари домод, аз они худи домод не. вақте ки аз они падару модари домод шуд ин духтарашонро гӯё ки ба шавҳар надоданду ба арӯси ҳамонҳо доданд. яъне ҳамчун арӯс бояд хизмати онҳоро кунад. беш аз ҳама ин муносиби оилавӣ не, муносиби хизмат дар назди ҳамон падару модари шавҳар мешавад. ман бисёр мо мефаҳмем ҳамин то хостгорӣ кӯҳҳои тиллогин ваъда мекунад баъде ки арӯс карда хонашон биёранд ҳамаи ҳамон аз хотир мерад. мо донишгоҳ кор мекунем чӣ қадар донишҷӯён духтарҳо баъди ба шаҳар баромаданд давом додин таҳсил ва ҳатто имконият намегиранд. хониши хуб дорад. аъло вай бечора ба азоб дохил шудагӣ падару модараш мисол маблағи таҳсилро давоми чанд сол супордагӣ овай пулш чӣ мешавад? Не, бисёр ҳиммат кунад агар шӯъбаи ғоибона гузарад мегӯянд набошад ҳамонам иҷозат намедиҳад. лекин ана ҳамин мақсад ин якдигар фаҳмид набуданаш аст. ман барои на ҳамин масъала ба як нуқтаи дигар гӯям тамом мекунам. ҳамин аҳдномаи никоҳ. он аҳдномаи никоҳ ки дар қонун ҳаст лекин дар қонун ҳамин ихтиёрӣ гуфта мондагӣ ҳамин ихтиёрӣ буданаш муаммо шудааст. агар ҳатмӣ бошад буд ҳамин ҳар ду тараф дар ҳамон ҷо ҳама ӯҳдадории ҳамдигарро нависанд ҳамин ҳолат намешуд. чунки вай ӯҳдадориҳоро ҳозир замони иқтисодиёти бозорӣ ҳаст ки чораи таъсиррасониш ин ҳамаш ҳамёник аст. таъсир ба ҳамён шавад воқеан муносибат дигар хел мешавад. бале устод азиз ташаккур бисёр шарҳи возеҳ рӯшан ба хотири оне ки ман низ худам бисёр андеша мекардам. худо раҳмат кунад устод Сеҷон Маъруфиев бостоншинос муаррих яке аз дӯстон наздики мо буданд. бисёр инсони шариф буданд. як суҳбат гуфтанд ки мо як барнома сохтем дар бораи ҳамин брачни контракт яъне аҳдномаи никоҳ. гуфтанд ки илҳомҷон медонед ин дар аҳди қадим бисёр аҳди гӯем асри қадим ҳамон ҷо як нусхаи хаттии аҳдномаи никоҳ байни ду нафар гӯем маҳфуз мондааст ба хатти суғдии қадим ва ҳамон ҷо шояд даври куруш гуфтанд ки хотирам нест ҳамон ҷо нишон доданд ки ҳар як ҳуқуқи ҳар як нафар ҳамон ҷо зикр шудааст. инҷа дар мавриде ки аҳднома ин чиз барои мо дар фарҳанги мо ин чизи бегона нест ва гоҳо масалан ҳатто чанд ҳолатҳое ки кормандои сабти асноди ҳаволати шаҳрванд мегӯянд ки рости барои мо бисёр душвор аст ёдовар шудани ҳамин чиз. вақте ба гӯем нав хонадоро вақте ки масалан ариза додан меоянд мо пешниҳод мекунем ин қадар ҳоли хонадор нашуда аз ҷудоӣ сухан накунед, ин чи ниятатон нағз не, гӯем хосияти гапатон хуб нест, дигари дигар ҳамин хеле ҳуҷум мекунанд, ҳуҷуми лафзӣ ки мо дигар ёрои дигар такрор карданем як калима намонад. қабул рафтем аз ин масъала. устод акнун ихтилоф ҳаст, мушкиле ҳаст, аммо як нафар бояд қадам монад. Ки бояд қадам монад барои ҳалли ин масъала? ҷавон ё калонсол? ба ҳар ҳол ба назари ман калонсол гузашт карданаш лозим аст барои ки вай бузург аст. бояд ки аз хурдон хато аз бузургон ато гуфта бекора нагуфтанд ку. барои ҳаминам вақте ки ҷавон агар ба ногоҳ ягон
амали нодуруст ё сухани нодуруст гуфта монад вай албатта пушаймон мешавад, лекин дертар пушаймон мешавад. барои он сабру таҳаммул ба назари ман аз ҷанби калонсол шавад. албатта ман нисбати ҷавонон мегуфтам ки албатта ҳурмату эҳтиром одоб ин як нишонаи ҳамин хислати одамӣ аст. вақте ки одам ҳар як кас худашро хоҳ зиёӣ гӯяд хоҳ ҳамин одами оддӣ гӯяд ва бо услубу одобаш фарқ карда меистад. барои ҳаминам вақте ки муносибат бо калонсол сохтан мехоҳаду дар ягон масъала шубҳа мекунад, беҳтар аст ки худдорӣ кунад, гап назанад. беҳтар аст ки агар ҳамн ягон амал карда ҳам амалро накунад. инам то як дараҷа гузашт кардан аз тарафи ҷавон мешавад. лекин барои инро фаҳмиданаш, барои он ки имконияти фаҳмондан мо дода тавонем, инро албатта таълиму тарбия бояд ки возеҳ бошад. фақат мо ҳамаи масъаларо бо замони муосир иқтисодиёти бозорӣ, муносибатҳои бозаргонӣ бо пул, фақат манфиатҳои моддӣ алоқаманд кунем, албатта баъзе ҳамин хислатҳои ҳуввияти миллии мо аз байн меравад. устод азиз, барои иштирокатон ба шумо, барои шарҳи ин мавзӯъ ба шумо ташаккур мегӯям. рости ин мавзӯъ ҳамешагӣ сабз боқӣ мемонад, кушода боқӣ мемонад, ба хотири оне ки боз шояд баъди ин барнома, чун барномаи мо ба мессенҷери вайбер пайваст аст, бинандаҳои азиз, шумо имкон доред вобаста ба он масъалаҳое ки ҳамрӯи устод мо дар барнома матраҳ кардем, андешаҳои худатонро ба унвони барнома навишта фиристед ба вайбер. сухан дар бораи он ки шумо ба ин рақам занг зада наметавонед. он рақаме ки ин лаҳза шумо кунҷи экранҳои телевизорҳои худ мебинед, ин рақам танҳо ба мессенҷери вайбер пайваст аст ва шумо фақат навишта метавонед тариқи вайбер. суолҳоятон, пешниҳодҳоятон мо ҳатман дар барномаҳои навбатӣ вобаста ба он масъалае ки шумо мегӯед гӯем ҳатман бозам иброзу андеша мекунем. устод бисёр хуб гуфтанд ки шояд ман он андешаҳое ки ин лаҳза мегӯям барои шумо писанд наояд ё мақбул набошад гуфтанд, аммо ман фикр мекунам ҳамчун як нафар шунаванда дар баробари он ки ман аз мавқеи журналистии худам ҳамчун як нафар шунавандаи шумо ман гӯем бо аксари андешаҳои шумо воқеан устод розӣ ҳастам, барои он ки шумо воқеан нафаре ки байни гӯем ҳам нафарони ҳамсолони худатон ва ҳам ҷавонон бисёр як кӯшиш мекунед ки бо амалҳои худатон созишеро ба ҳам оварда бошед, ба хотири оне ки шумо насли дар маорифи насли имрӯз бисёр хизмати бузург кардед. устод барои иштирокатон ба шумо ташаккур мегӯям. ва дар анҷом гоҳо мегӯянд ки журналистон аслан андешаи худашонро барои бинанда бор накунанд, аммо ман мехоҳам андешаи худамро бор накунам. ман фақат андешаи худамро мегӯям. агар мақбул бошад мақбул, мақбул набошад боқӣ ба қазовати шумост. аслан ман фикр мекунам устод инҷа бисёр хуб гуфтанд ки дар ин маврид мавқеъ доштани нафарони калонсол ва тарбияи онҳо ҷавононро бисёр шарти муҳим аст, ба хотири оне ки ҷавонон он чизе ки нафарони калонсол доранд надоранд, онҳо таҷриба надоранд. яъне мон таҷриба ана ҳамон солҳое ки калонсолон доранд. гузашта аз ин гоҳҳо мо нафарони калонсол ё гӯем нафарони калонсолро мушоҳида мекунем аз рафтори ҷавонон гиламандӣ мекунанд, дар ҳоле ки мутаассифона як солҳое буд ки чанд соли охир буд ки як гурӯҳи ҷавонои мо ифротӣ шуданд, ба ҳизбу ҳаракатҳои мамнӯъ шомил шуданд ва дар бештари ҳолат ин пеш аз ҳама аз ҳамон таваҷҷӯҳ бетаваҷҷӯҳ мондани онҳо буд. ки бояд барои онҳо таваҷҷӯҳ мекард? пеш аз ҳама волидони онҳо, нафарони калонсол. чун дар оғоз суҳбат гуфтем ки замоне буд ки масалан ҳатто агар мо ба сартарошхона даромада нишавем истиҳола мекардем, ба хотире ки онҷо як нафари калонсоле ҳаст ки ҳатман моро назорат мекунад. як рафтори ношоиста аз ҷониби онҳо ирод гирифта мешуд ва мо кӯшиш мекардем ки худамонро ислоҳ кунем. пас зарур аст ки имрӯз ана ҳамон рисолати пешинии худ ки ҳамешагӣ нафарони калонсол ислоҳкорони ин ҷомеа ҳастанд, хидмати худамонро анҷом дода бошем. ин барномаи дар суҳбати соҳибдилон буд. бо як нафар соҳибдил. хонатон обод бошад.